Menteri Tnad Animal Husbandry and Veterinary upa ELHEG ula pentep bakatanat kalapha gajing Tyrwa kumbasau Klur tam sya katanat platingka na kabenta banyo sedang ya kecek health center bernihat Khubor district. Ya kini ubah hek ula pentep hadin gajing yalang bat kesenjuk kirang bat Shnong riboy kiblawan ni kendu ne kesengi ban putin halor gajing temu jong katanat Animal Husbandry and Veterinary ban penteri kam ya kecek health center bernihat. Shnong nang day na pori boy. Hikwa man pendem no kam kloy ya gatu ka health check point. Kaba ngila de bolong meeting last lab mi gatu Khubor Meghalaya inspection ru ajakar ngila yui tama mentang na move ga sanction na government menyo ban Shna no ya gatu ga shelter house. Daga monta ban wara health check point ga di bendon ga shelter house go biang man bu ya ki livestock. Terkait kata aku pun Islam man terkait kami di cek point dia. Health check point ga berkatau Islam golong pengimpadi sanction naga serta bencana ya ka. Jakala ada Peit ada nong Shillong stang menyo sanction menyo bencana no. Mentah pada tinggi penukam itu ki market bodon yung ki beriu ide ki veterinary doctor ki veterinary assistant kini benle ya health check. Bahagi ki facilities mandan hanga check kan. Woi diga jaka bolong shelter baik na benda ki livestock. Kapar ke di biang hi ka jaka bakan kini ka balik ke dan ka ke biang. Memang kenang bakimra ada kita nang turu at least ka ka jaka ban song bikin sa ni mendon ada kadang kan barang do dekat po health check center. Man ke de jeng ka wala bu ya ka mo sya golong ba sau kru tam. Timantang ikwa banyak sya in the face mana kadang iyo tang sikrusteng ru ngena menyo sedang no ya kap ke face 1 Iplang ki masih isnan si ada ko ke checkpoint have le livestock bro ke ya ke no jaka kan wan pet ke jaka kan batai kan no gajing he tang no batai nang ni abang jaka tang lon pet kala biang ni nam ta shelter house segera terkam jong basarkar te jinjinja jong pai ba ni plek nang ke checkpoint monora ya ki marbam ki ba berapa besar baklan bah ndi mo wara ki bapang ki bostom Neru kadang ong yo yu banyo sanction ng wudwud menere ilong miti dan layo sanction instang go dan pada sanction instang ni na man khot dan na kisong be haka finance department mengat ay gi ka sanction kadang wala sedang lo ya kap